Inyanga edume ngoMabalengwe yadayisela uBongani Ndlovu oshayela amatraki izigubhu zokuthi abe yimiliyoneri. Kuthiwa-ke lezi zigubhu uNdlovu wazithenga ngo-150,000 walinda lutho-ke isigubhu ufaka imali. UNdlovu ubeke esebeka udaba lakhe kwisikebhe kwase-ke kuhlangana ehostela ebuya futhi eGoli kwabizwa kuMabalengwe futhi-ke wafika emva kwesikhathi eside ayefuneka engathola. Mabalengwe ukutshele isikebhe ukuthi into edaleka ukuthi izigubhu zingasebenzi ukuthi uNdlovu ubezitika-ke ngocansi, kanti-ke watshelwa ukuthi-ke angalilokothi libeke selimlahla-ke icala uMabalengwe wathiwa-ke akazithathe izigubhu abuyise-ke imali. Uthe-ke ngoDisemba uzokhokha-ke imali engango-60,000 bese enye-ke eyikhokha izikhawu. Kanti-ke abantu ey'nkundleni zokuxhumana baphawule kanje. Nangomunye uthi-ke hhayi-ke umbandela-ke ukuzila ucansi wemaye. Nangomunye ethi-ke abantu-ke abasebenze babe namabhizinisi azobafakela imali. Lokhu-ke ukube wathenga itrakhi ezosebenza ngabe-ke wenza imali, iyona-ke eyayizofaka-ke imali. Abantu noma-ke abakhule bephume kulo mqondo wemali esheshayo yezinyanga. Mfisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi ngicabangani-ke ngalolu daba. Hlala lapha kwi-comment section. Mina igama lami ngumsizi aka Nkosi. Mina ungakhohlwa ucindezela usubscribe uzothola zonke izinto engiy'phostayo kule channel.